Ev dem û hemû demên we xweş bin temaşevanên hêja. Li ser ekranên Arwar TV ben bi bernameyeke nû ya rewş li pêşberî we ne. Temaşevanên hêja îro di bernameya rewş de mêvaneke min yê hêja heye. Profesör Doktor Kinyazê İbrahîm bi xwe Serokê Federasyona Kurdên Kazakistanê ye. Lêberê Profesör Doktor Kinyazê İbrahîm tenê Serokê Federasyona Kurdên Kazakistanê nîne her wiha di nava sazî rêxistinên ji bo yekîtiya Kurdên Sovyeta berê kar û xebateke bi nix dimeşîne. Ez Profesör Mamoste Kinyazê İbrahîm ji salên 1990 vir ve nas dikim. Yani bir rastî ji wê demê vir ve heyan daha jî ez dişopînim Mamoste Kinyazê İbrahîm her dem di nava kar û xebatên sazî û rêxistinên Kurdan da cih digre. Bi xwe Kurdeke hêja ye û ji dil û can jî Kurd e ji bo taybetî yekîtiya Kurdan jî kar û xebateke bi nirx dimeşîne. Em bi hev re destpêkê li hineke wêneyên Profesör Doktor Kinyazê İbrahîm binêrin û pişre em ê bernamê berdewam bikin. Fermû. Mamoste Kinyazê İbrahîm Serokê Federasyona Kurdên Kazakistanê ji wara dibêjim hûn pir bi xêr hatin ser ekranên Arwar TV. Zor spas. Evîdarim rewşa we baş e Mamoste. De şeker rewşa baş e. 25 sal berê me hevdû dîtibû. Ez dinêrim niha hêyê hûn cîwanin serxwe ne. Wisa diyarek hûn li xwe baş mêze dikin. Na spas. De kara xebata dikin jiyana 25 sal ne mezine. Rast e. Ez kar û xebatê we hinekî dişopînim Mamoste. Yani piştî ku ez ji Sovyetê vegeriyam şûn da jî her dem min kar û xebatê we yê li Sovyeta berê şopand. Yani ez dinêrim wê demê jî hûn di nava kar û xebatên komela da bûn yê federasyonê da bûn û hê jî hûn di nava kar û xebatên komela û federasyonan da ne dervey kar û xebatê we profesyonel yani fedakarîkî mezin û nîşan dikin bi rastî em dişopînin yani Kurdê Sovyeta berî çiqacî ji axa Kurdistanê dûr bin
Yani em dinêrin yani bi rastî bi dil û can weke Kurd xwe diparêzin û her wiha bi sazî û destkeftê xwe jî hêzê didin hemû Kurdan. Ez di vî aliyê de we piroz dikim. Rast dibêjin yaziya Kurdê Sovyetê uzanin wekî ku ji welet 100 sal beriya wê qetiyaran erez derbas bûn Kafkasya ciwar bûn nekaqasî çend sala Kafkasya jiyan kirin orta hududê Rusya û Tirkiyeyê de paşê sî heftê salê Kurd ji cîwan koçber kirin şandin Asya navên Rusya perçe perçe kirin him alî sedem bû asimilasya yek bû perçebûn dawî ra jî mezin ser Kurda bû ku Sovyet helweşiya Mamoste ez pirsekênekî şexsî bikim. Hûn bixwe Kurdên Bakur'in yani eslî we ji Bakur hûn ber bi Kafkasyayê çûne. Kî we bavê we yan kalkî we ji Bakur çûye aliyê Kafkasyayê? Yê we bixwe. Çîroka jiyana me heye ez sala 1947 Ermenistanê hatime dinê dayîk bûme. Ama bavê we li Bakur hatiye dönê. Bakurê Kurdistanê ne? Kîjan herêmê? Ji Serhedê bûne. Bavê malbeta me ji Îranê derbas bê hatiye Îdirê mane wextekî paşê jî sala 1916 çûne Wanê 26 salê ji Wanê tevî 2000-3000 malê Kurda derbazî Rusya bûne. Hûn beşeke ji eşîreteke mezinin. Eşîreta bavê min eşîra Celaliyan e. Wekî tu zanin. Yani Celalî hêjî li Bakurê Kurdistanê pirin. Bakurê Kurdistanê jî pirin, Rojhilata Kurdistanê jî pirin. Dayika min jî ji eşîra Biruka Qerkan e. Hûn hem Celalî ne hem jî Birokî ne. Bavê min Celalî diya min Birokî ye. Belê. Sala 1926 da we got bavê min derbasê tevî çend hezar Kurdan derbasê Kafkasyayê bûye. Çi qewimiye 1926 da qasê hûn dizanin çi qewimiye ew ji Wanê derbasê Kafkasyayê bûne? Ew saleke kevşe dîrokê de jûn zanin sala 1925 hejandina şerê Şêx Seîd dest pê bû. Yani ji ber serhildana Şêx Seîd koçber bûne. Bû dewleta Tirka xwastin wekî ku gencê Kurda lawka bibin şêx. Muqabilî Kurda bikin şer. Lev eşîrê me taw nekirin wirast berevdan Rusya hatin derbazê Rusya bûn. Ji ber wê zulmê revîn hatin ya rast gotinê sala 1926 bû. Wî çaxê tenê neku em eşîra Biruka bû, Celaliya bûn, Misirka bûn, gel li eşîrê Kurda. Xetera heta 2000-3000 mal. Yani bi taybetî qasê ez dizanim bi taybetî eşîreta Birokî û Celaliya wê demê zêdetir ji aliyê Wanê koçberî Kafkasyayê bûne. Koçber bûn hatibûne ek derbazê aliyê Rusya der Naxçevan Ermenistan axa Rus dest Rus da bû ew sinir jî eskerê Rus hay dikir. Belê. Wira dimînin 26 heta 37 salê 11 sala. Kurdek ji welê derbas bûne cemê erez Îdir û Naxçevan Îdir û Ermenistan parçe dikirin. Wî alî çêm gazê wî alî çêm dikirin. Eskerê Rus digo ev Kurdana ajantiyê dikin. Kurdê wî alî re xeber didin. Lê tiştek ajantiyê tune belagazê Kurda nexandî ber zulmê revî min hatûn derbazî Rusya bûbûn. Pizmamê xwe perst dikirin, bavê xwe perst dikirin. Vira gazî dikirin heso helo filan kes heye tune qeçin avade hew ew ji divê hinek saxin hinek birine wey ew çavên kur her xeber didan Rus jî wana terê wekî ev ajantiye dueka dine wira istihbaratê didin û sî heftê salê nava şevekê da temamî ji wê derê derxistin şandin Asya navên
Kazakistan para gerdap şan Sibirya'yı. Yani care ke jiber devleta komara Türk koşberbune u cara duyen jî jiber rêveberiya Sovyetê hatine koşber kirin. Eko Stalin, eko rejima Stalin wekî ku ew hududê Rusya û Romê paqij dikir. Wekî kes tê de nemîne. Ew devê erez kî çi qas malbat hew temam derxistin şandin Asya navên Kazakistanê bela kirin. Hatta sala 1940 mala me malbata me Kazakistanê dimînin Asya navên şer dest pê dibe, şerê cîhanê dida. Xalê me birêdiya min wekî wezîrê Nadirê serkarê istixbarata askerê Rus Sovyetê bû. Şandine İranê wekî ku hudud xwayî kir. Askerê İranê hudud xwayî kir wekî Rom derbazî Rusya nebe, Kafkasya nebe. Hududê xwe kirin. Ew hat malbata me zora derxistin 10-15 mal hatin carkat Ermenistanê. Hatina me Ermenistan êsa bû. Demek carekî sî hefta matin nehbêkirinê carketin vegerin hatin dîsa Kafkasyayê hatta helweşandina Sovyetê Kafkasyê man sala 1989 şerê Azeriya û Ermeniya bona Qerebaxçiya dest pê bû. Ermenî ji Azerbaycanê hatine Ermenistanê, Azerbaycan ji Ermenistan çûne Azerbaycanê, Kurd man bêxayî bêxuda nizabûn ku diherin. Wan jî berê dan hemû komarê Sovyeta berê. Ya Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan bela bûn. Ama dîrok me esas dijwar bû. Gelekî hukm da ser me. Elbet berî helweşandina Sovyetê li Ermenistanê me jiyan dikir rewş baş bû. Dîroka me, çanda me pêş da diçû. Muzanî wekî Êrêvanê, Radyo Êrêvanê hebû. Ew ê gelek alîkarî da Kurda. Bona em ziman bîr nekin, erda bîr nekin. Yani di dîroka Kurda hemî de cihê Radyoya Ermenistanê Êrîvanê cuda ye bi rastî. Tamam. Ew çak dibistanek bû. Belê. Dibistan esatin hebûn. Ew çak radyo vedibû. Nûçe didan ve wê re kilam meqam didan. Ew rehî milletî me da dima. Zarok û hesab Kurd, Kurdistan, Trabzon, Rûslandin beqî serê wê radyoyê dibû. Rojname rêya teze hebû. Wekî ku zimanê Kurdî derdiket. Hefteyê du cara ew jî roleke mezin lîst bona me. Bona rewş nebîra. Me nivîsê xwe ne ewlin serpê hatî helbest dinivîsin wê rojnamê de dihatin neşinkirin. Ew jî redar dibûn. Akademiya hebû. Kitêbê dersa çap dibûn. Dibistanê de dersê zimanê Kurdî dihatin perwerdekirinê, perwerde zara distin. Yektiya millet hebû. Temam erdekî, cîkî bin eka Sovyetê de bûn. Sovyet helweşiya nijadperestî jî pêş de hat. Millet jî perçe bû. Nava milletê me Kurda da nakokî çêbûn. Ermeniya jî nava wê de roleke gelek xirav lîstin. Dest pê kirin Partiya Komünîst a Ermenistanê nava Kurda, nava Kurdê Musulman û Êzdiya da dest pê kirin Êzdî milletekî cuda ye. Kurd başkan e. Mamoste taybetî ser wê mijarê ez dixwazim bipirsim. Yani di navbera Kurdên Êzdî û Kurdên Musulman de li Ermenistanê qasî ez zanim tu careke problem çê nebûne. Ama piştî heştî û neha şûn de yani hêdî ez bawer dikim bi fesadiya Ermeniyan di navbera Kurdê Êzdî û Kurdên Musulman de hinekî nakokî xastin derbixin. Ama ser negirt ez bawer dikim. Yani tu navbera Kurda da tu carekî ew nakokî nebû sedemê tu êrîşan li dijher. Ewa ji telebextirin ne ku ji ailê şexsa da bû ewa plana dewletê bû. Belê. Plana Komünîstê Ermenistanê bû ku wekî Kurda perçekin. Ewa jî dîrokê da her dem habiye. Ger dixwazim gêj Armanca xwe dixwazim perçekin wekî serkariyê bikin. Wana ji çik ehgot Yezîdî hûn Yezîdî ne, ewana ji Kurd in.
حالا گل جارج دکتون دیرو که دا فرمان دستی کرد مسلمان هاتیا کرده دیرو که بردنیستین روشلات زار وانا بری هر دادن چند شیخ و وکیل روحانی ازدیاجی من تو که ما دا دلیستن نوا ملت دا پروپاگاندا دکرن که ام نه کردن ام ازدی نه کرد دشمن ارمنیان نه و جرایی ساکن و کرد مسلمان جورا درکتن از خواستم باید که راستی بشم روشنبیری می کرد یزیدی باید که به دل و جان کردایتی و گریدای بون ام بر ایوان مروا دکرن شهر بر دولتش کرن شهر از یک تاری حجه جندی باید که اوا تمام نقایل و شکر خودو شرف عشقی باید که بجاو سمن شابند و نادو محمود و چطوی بالا اسکر بویک و چرگز رش اوان تمام دادکت نکده وکی که ازدی حسن حسنیان شیخ کلش عزیز عمر شاشن وزیر اشوجی امریکا سردار چند جا را نویسین امریک نویسی و شیخ هدی باجو دلیم ازدینه یک جداه اوا تمامی ارمنیا کرد در ارمنستان پارلمنتا ارمنستان مجارج کرد قبول کرد که ارمنی اکا خدا نویسی وکه ملت اکی دنن ملت اکی جدایه ملت اکی شرقیه لیبری کردا تجاره yani Kurd emeği ezdiği Ermenistan tücare ki bu kabul nekirin yani girani kabul nekirin ne gotin em vake millet ekidin mesela ezdiği haya Kurd emeği ezdiği her da şure milleti feza şure din da dedadni beli millet heri nava Kurda da gel ol hana habandin jana Hristiyan jana Müslüman jana ezdiği jana Alawi jana anidi jana لی ملت یکه ملت پرچه کرد او اکی دشمن آیا سامین دکم وقت بکو او کرده ما یه ازیدی جی یه مسلمان جی او یکتی خوی خواهی کن وکی که او لیستکا داگرکارا که سر مدلیزه وی بتربین بعد اکوانده نا او تنبون آمایه بله ماموستا و بخوا پرورده خوا ارمنستان کریان لکازاکستان بگرانی نه من پرورده از ارمنستان دایگ بوم من مکتب دبستان حتی پولا هشتا گندا زنگی باسره اما که لکه عرض بود چمی عرض ماسیست گوته داوید هاتم کروانه به زمان آذری خواند ارمنستان و به زمان آذری دخوان اب گنده کم تعداد دمان سدی نوت آذری بود ارمنی بود مثلا گنده ارمنی تعداد گنده ما به زمان ارمنی که دخواندن بله گنده اوروسا بود دبستان اوروسا داد خود چه زمان متون نبود بله او مکوما که میتوان نابین ایروانه خلاص کرد چون با که حاتم الدانه برای فیلولوژی زمان روشلاته باشه ایروان مکتب خلاص کرد اسپیراتورا دو گفتن و اسپیراتورا نکا خود به خاندرا بلد یا دو زان بله تیزا دکتر ایروان بنویسی لی باکوی مخواهی کرد چون که زمان آذری بود باکوی اکادمی آذربایجان دولت ادا مخواهی کرد و انگه کردزان ما عیان خانات کردا جلدیگرات هاتاور چاک زمانزان کردزان عیان خانات کردو آره حجی جندی و پیرکای زینه و ایبو جرمنستان جازر به یروان چونه بکوی دا او روزاک من تیزا خواهی کرد آمده بون آخفتین خانات کردو گلده که پشگیری کرد گوی که دیرو که ما هیم تیما دکتریا به دیسرتاسیم او بود علاقاتی کردا و آذریا علاقاتی کردا و آذریا ادبی یعنی تما تیزا و علاقاتی کرد و آذریا بود آره گوی که کرد نو ادبیات دا نو دیرو که دا چه علاقاتی مهنه
او تمام ما بجارد و مجارم گله کی مجاره که گرینگو بونا هیمبونا دیروکا کردا بونا زمان ما بونا زارگوتونا ما وکی که چه قاس ناودار کردا به اصل خواه کرد بونا اولاد ملت ماین وکی چه قاس اولاد ملت ماین کلاسیکا بونا کردا خبر باش کردن گیلی خنج کردن یکی وقت نظامی گنجوی وکی قرنا 12 دا داد حساب کوریفه کلاسیک روشالاته بسا کردا نویسو دایکام کرده نظامی دایکاوی کردو اما بالام کشان لماجی من سیتاج خدا نویسار خدا اما جی به حرف زری به حرف سور دا کبشه وکی که دایکا کرد جنا کرد کاره یکی تری نظامی بینه دهانه سلطان صلاح الدین ایوبی نیگاراویا رومانا نویسکار اگه آذربایجان داهو محمد سعید آدی شور او پنوس اما دا کبشه وکی که شاه غازی نظامی دکه دوی گرد خلامتیان ببکی مرا بنیستیم پستین ببدی مدحم ببدی اوش دوی نا دوی خالته 100 سالی مرا خلامتی کرده دوی جا نظامی خان نظامیش دوی نا خیر و 200 سالی بن شوری خاله مده و خواهی کریه یعنی بس از صلاح الدین ایوبی کریه اواجی گل سیستم وکی که من نویسن گل یک درجه چیروکا که درجه برو به یکی نویسه دایر نشر کردن چاپ کردن ماموستا پیشرا هون در باس کازاکستانی بود شر آذری و ارمنی دست بی بود مالبت ما سال 1989 تاوی 10-15 هزار کرد امهاتن قازاقستانه یعنی جه سال نودی و 30 ساله هون لکازاکستانه نه اره تا 89 نودیش بوده و 30 ساله قازاقستانه نه اما ملت ما قازاقستانه هبو گل لکرده ما 1-7 ساله آتوم نفع کرنه 44 ساله جی کرد از باشور کافکاسه آتوم نفع کرنه تاوی تاتارا تاوی چرکسا کاباردینا چچانا ترکیه مسخیتی اونا جاتمون معبه کرنه اتون قازاقستانه و هم دو دید از کدم نامه وی جوا که من هی ایوانه چاقی خواندوار اونورسیته دیوم خواندکار از بو سروکه که یکتیا جوان کرده ارمنستانه او یکتیا جوان هبو جوان ما خواندوان ما پیش آماده کربون عزیز خطو اسکری بوی توسن راشی یعنی جوان به تایبتی جوان کرد یل ارمنستانه یل ارمنستانه سویتلانا بایلوز بوری خل از بو 2 ساله آدم بجاتن سروری و یکتیه یعنی وقت سروک یکتیا جوان کرد ارمنستانه ایو جوان کرد ارمنستانه بله رعای خوب هم البته هم کردواری گریدن زاره میجی نوی میجی حتی نکاجی کرداوا کردایتی هم گریدای نه ایروجی قازاقستان او کارا هم بردوام دکن برای مگود ناونده چاندا کردا ارمنستان بو باجار یریوان بود چون به اجاق کلتوری هبون به هلوشان سوویت در باز کازاقستان مرکز روشنبیری مهاتن نه من روزنامه درخواستم و کتاب درسا کتاب بدوچی درس زمان کردی درس کتاب درسا الفابای من زارو کا نویسیم کردایتی قازاقستان دا مگشت کرد ماموستا تی بیراوه یعنی جارا داوی مهردو دیت لکازاکستانه نودو 5 بو 1995 یعنی وی دمی demek 6 سال bu hun وی داری بو نه موی دمی نزارم بگو belki hunzu da luyne نه o 5-6 سال بزرگم منهاتن مالا کردان راستی هواتن درقا چاندا کردا زمان کردا گله کار کرد هوایی و حالی کاری کرد و اوراجی از تامین که باز بجارتم نک بجارت داون سرکی یکتی کرد قازاقستانه بله ما کنفرانس کرد کازاکستانی چکن هوا که سرکی کرد قازاکستان هاتون بجارتم
باشه جار که دست چوب بود یک دا حتی 2003-2004 ساله انا اول بود دیسا گل توب بود گو وکی تو ورا سر چاندامه زمان ما دیرو کامه یکی همه ایرو جم یکی ملت خواهید کرد آرمان جم اوه که گل من کج جیان دکن بکاربن وک ملت جی خدا نه قدر قیمت حرمت معاف اختیار بن اوج به کار خواهم تخواست بجادینی وکی ملت مجید ارمنستان و آذربایجان و گرجستان قزاقستان گرگستان به ناس کرده از گل ماموستا ناو برنامه مجی برنامه روشه یعنی به تایبیتی روشا کردین سوویتا بری ام نقاش دکن از خوازم نه که اون بحثا روشا کردین به تایبیتی آسیا ناوین بکن یعنی و بحثا کازاکستانی کر بیگمان تنی کردی ما آسیا ناوین نه تنی کازاکستانی لازبکستانی کرد هنه لکرگیزستانی هنه لترکمنستانی هنه روشا کردین ما یه آسیا ناوین ها چوایه آسیا ناوین و کازاکستان و جبیر نکن چقاس راستجی ام باش نزانن به هنه که نوچه آندا مدید که بطایبتی لکرگیزستانی ایرش لهنه که گنده کرده هاتو بکرن هم بکاربن نه که باسا ویجی بکن حتی 235,000 کرد آسیا ناوین کازاکستان دهنه لحملین yani ana jin niziki 205,000 Kurd hene wideri. آره ناکا 105,000 حتی 105,000 کازاخستان نه. Aha. 20 راجورتر گرگزستان نه. بله. Özbekistan, Türkmenistan, Özbekistan kemen, Türkmenistan gelebun. Laşkabat Kürde Rojalat hemli ye Khorasan çun Türkmenistan'ı avaj asimilasyon çuye. Bale. Bari hatta 35,000 burj talabaktır naka ona gelek kem buna rakam otun ne Türkmenistan'ı. Leb Kazakistan'ı u Kırgızistan'ı em Paris'in. او پاراستنا ملت وکی آسیملر نه و حملی کرد مکا آسیملر دون وکی که جی کی آذری ترک جینار وان بن اب کرد خوب برد حل دون یا آذری یا دون ترک دون مخابانی وکی کرد ما حملی آسیملاسیون دو ملت ها چون دوام گوش نه اینه کن مسلمانان دین میاکه عادت میاکه رابطه مجدد میاکه دهالندشن زمان خبیر دکن هم به کاری دکن وای که ملت آسیمیلان نبود. فقط ماموستا یعنی دناوا کرده دا براستی لازمه هم کرده می سوویت بری پیروز بکن یعنی واقعا جا آخا کردستان دور مانه واقعا راستی جور به جور ایرش سیستمی هاتنه و دی ساجی حیان نها هم زمان خود پاریزن و همجی براستی کردیتی خود پاریزن یعنی ویجی لازمه امج بیر بینن. اواجی سادم وی هر مزن اواکو ام هر دم نوا ملت ماین دا مجیان کریه دیرو که ما تو وقتی دا خنجی که باش ندیدیه جوالات خود رابینه هاتن روسیته ورا چند سال مانه هاتن نفی کرنه جورا جارا کده ام نفی بونه هاتن وان درام ملت هم گرتیه زمان بیر نکریه جانه جی زواج نزیکتایش دانه هم خاموش هم دستن دور ند کردن خودم دین خود در کردنه اولا خود در کردن مثلا کرد ما ازیدی حتی نه دین بیر نکردن سب اولا ازیدی خواهی کردنه او کرد ما دیجی وگی حتی نه دیسا گلک سالن 1000 سالن وگی خواهی دکن لیوان سال داوی اشتلابخت را او گلک نگاه دین دو هر دوی زانی گلک جوان دشن سر دین ماین زمیوکو دم خریس مدرا بعد آواج نخ دین میره اولا میره هوا هبونا میره و ناسناما مروه برو گره بن دینه کی دا اولا کی دا بن گله کی دا بن آلا کی دا صلح آلا میروز گره یک و هرچی یک و ما بیر نکلیه لیته ایدی وقته ایدی گلک بیر دکن بناویج ما یکتیا فدراسیون ناو نتوی یا کردی سویتا بری دیاسپورا مردم ازران آرمان جوی هر مزنه او باید که ناوا کردی سویتا بری دا کار دیروکی بکن کار چاندی بکن پرورده زمان یکیتی براتی
هینی عرب عادت ها بیر نکن او تشتک بری دا نخوشی آنی نبوی ملت تشتک نکیراتی بیر بکن تلی نری دجمن در وی فدراسیونا کردین کازاکستان کی جان ولاتین سوویتا بری فدراسیون کوملین کرده هنه؟ کومله با کردان آذربایجان جایه رونای آذربایجان جی یعنی ویداری تنی کومله هی یا فدراسیون هیه؟ کومله هیه او جی دکتر نوا کومله فدراسیون یکتی کردی سوویتا بری ده و یکتی بچه گیری اول فدراسیون روسیا جی اپی پر کومله هنه؟ هنه ارمنستان جایه گرجستان جی هیه؟ ارمنستان گله کی برای گوره و باشو نما سال داوی نکی حال توابو و شهر داو در باز بود کیم بود گرجستان جایه کرگزستان هیا میدیا سرکوی شیخ رمضان سیدوف نازدکن کمالک ممازند قزاقستان بگوت هیا روسیا هیا یا دوستیا روس کرده هیا او فدراسیون که گشتی یا همو کردین سوویت بری یانجی کنفدراسیون که نه هیه تمام کنفدراسیون که من نتوی چکیریه دیگه اوا ایرو وی کار چاندی دیرو که هم دمشینن تنی چاندی هم دژی سیاسی نینن و هر وها قنال کی تلویزیون جی یک بون تیوی جی سالا پار وبو آره یک بون تیوی جی ما روز آوه دا گود توزک آوه دا هاته نیوستاره و که اوا نه سیاسیه چاندیه یک بون تیوی نوی یک بون تیوی همه یک بون گلی خود محکم کن براتیا گلا وکی عرب عادت مک باریک چیک هبونه جاره کده ونا وگرینن او ترادیسیک انانک باریک ارمنستان رادیو ایروانه ریا تازه اکادمیسیون دون اونا نکام هدیتی کرده جاره کده بگینه ملت ناز کرد خدا نه چه چانده چه دیروکه گل گره بزنبه حیاتی چیه مثلا خود جاوه ما دبستان داده خوند ما گله که نظام وگم کردن کرد چیه چون ما دیروک نظام بود نه تلویزیون هبو نه یکی مراد گود باشه ما خواند ای دیروک ما دا سلطان صلاح الدین ایوبی هیا دیروک ما دا انا نظامی گنجوی هیا دیروک ما دا علی حریری فقیه تایرات بود بزار دگودن هورا دگود هیدی اکا ملا مصطفی برزانی دا کرد و یکی که هاتا سوویتا بری سال 1958 هات ورا دگوت هم زار بون 11-12 سالی هم دگوتن پادشه کرده هاتیه لواج ازبکستانی سوویت هاتو موسکو موسکو جی گوتو بس خواست هر با کافکاسیه نوا کرده جانی نه ارمنستانی گوته کرده دگراندن دید حال کرده را بون ناس رادیو ایروانه چاقی کم درد کرد مثلا هفته 20 دقیقه 15 بود یعنی چه بود پای چونوی موسکو قرار هات و که اکار ریا تازه هجماره زیده کن آخافتن رادیو ایروان زیده کن دبستان دا کرد دچنا زانگوی دا چی که تایبت بنوان و که کرد بگیجن خواندنا بلند بستینن ایگو شاقی هم حساب بون و که چا ملت چا کرد اپا ایگو رجگل شورش بون اما کی بو اوی دما ستالین بو نه ستالین تو نبود ستالین 1953 چو رحمه خوده چو بره بود اما 58 سالی بود یعنی پشتی ستالین دما کروشووان دا نکی زیده تر ماف کرده را حتی ناس کرده بردانی نمج خروشوف را شانده بود چو دیتنا خروشوف جی اونا کردستان عراق باشور هاتو قبول کرده داد کشید و یکی اوی اکادمی سرناو فرانسه مسکو خلاص کرد اکار جنرال استن رتبه جنرال روس استن کاری که گله که گرینگ بود کاری که مزن بود یا شهر شورش کرداش مزانه ماموسته نها از باور دکیم به توایی دما مرو بنیرن لحمو کمارین امبیجن سوویتا بری در دور نزدیکی از باور دکیم میلیون اکی کرد لوان داره هنه نوسا بله هنه
Yani میلیونکی هنه بلا yani تمامی صحبت بری بونه او هر ما صحبت بری تو نه وگی کرد بوده تو نه yani tabi ye ku em bejin hatine asimile kirin û xewanda kirine ji milyonekî zêdetir Kurd hene. û piştî hilweşandina Sovyetê jî weke hûn jî dizanin çend sala ez li wan dera mam Kurdê me ketin nava ticaretê yani ketin nava biznêsê niha êpê qeweteke aborî jî ez bawer dikim çêbûye. Di hemû welatên Sovyeta berê de ama bi taybetî di Federasyona Rusyayê da hêzekî mezin ya aborî ya Kurda çêbûye. Ali aborî da tu sistem tune baş e naka Federasyona me nav netewî ya Kurdên Sovyeta berê em dixwazin wekî ku milletê xwe gelê xwînî ku Rusyayê de dijî Sovyeta berê dijî hemlî ji asimilasyonê dûr kirin. Belê. Wekî ku millet ve bêgirêdanê welat xwarêzî hebe biz zamin ku evana Kurdin Kurdistan heye pêşerojê binêrin bikarin çak diaspora çak lobya tiştekî ve alîkariya heja Kurd û Kurdistanê bikin û rihê Kurdiyetî hebe wenda mesela em dibêjin tûy me siyasî nîne ya me yektiya me lê hûzanê wekî navê Kurd kutêk şandinê çak siyasî dine ehmalî navê Kurd yani dema me re got ez bixwe Kurdim yani weke tu siyasetê siyasî belê mamoste bi taybetî me behsa yekbûn têvê kir ez dixwazim yani pîroz bikim silavê xwe ji xebatkarên yekbûn têvê re bişînim yani bi rastî yekbûn tîvî dikare weke dengê Kurdên Sovyeta berê roleke baş bilêze çawa ku berê wexta em bêjin rêya teze roleyîs de radyoya Erîvanê roleyîs niha jî medya dijital yekbûn têvî bi taybetî dikare rolekî baştir bilîze ji ber vê yekê jî ez pir kêfxweş bûm dema ez pê hesiyam yekbûn têvî vebû careke din ez silavê xwe ji hemû xebatkarê wan re dişînim û we bi xwe jî ez bawer dikim ji bo yekbûn tîvî çê bibe we kar û xebatekî bi nix jî meşan zor spas esse ew karê me armanca me here mezin ew wekî ku yekbûn tîvî îro karê dimeşîne xord ne çelenge baş kar dikin têda kadrê me ne hemû zarê li Kurdan e î dixwazin her parça ekê Kurdistanê jî têkilî me hebe lê hemlî em rewşa Kurdê Sovyeta berê de nekirişê navdarê xwe jî bîr nakin dîroka Kurda jî bîr nakin em Kurdistanî ne ew yekbûn têvî Kurdistanî ye em heftê du cara weşana didin yê birada jî û hemlî me van dawiye dersê zimanê Kurdî perwerda zimanê Kurdî me pîrê wekî kir bi corê online wekî peyekê bin hînkirinê zarok binêrin şimdi naka rojnama kova raqasî dernakevin gelek jî rojnama nastînin jî vî halê giran da pandemiya koronê da em dersî televizyona xwe wan dersa jî amet heftê du cara sê cara dibêjin mamoste niha li welatên Sovyeta berê kîjan welatê da di mektebe da zimanê Kurdî weke ders ji bo zaroka tê dayîn bi hemlî berê Ermenistanê da daha dayînîn niha vê demê nihal tu li welatekî heye ev perwerda bi Kurdî Ermenistanê da tu zanî piraniya gundê Kurda hene Kurdê Êzidî dersê zimanê Kurdî hene li aliyê herêma Eregezê Êzidî jî derdî destê zimanê Êzidî jî dikin Êzidîkî jî barma Kazaxstanê em hatin dersê zimanê Kurdî tune bûn me digot vekin dewletê me re got em tê jî wenînin ka hûnê ça vekin ku vekin kê dersa bide yê bi kîjan kitêba bixwînin mamostê we hene tunenin ew yektiya me Federasyona Kurdê Kazakistanê berbank me biryar kir ku em zûtirekê dersê zimanê Kurdî bidin melda stûya xwe wekî ez ê kitêba zimanê Kurdî em ê binîşin elfaba Kurdî bi tîpê latînî ya Celadat Bedirxan kir
کتاب زمان کردی بنا دست پکه دو شش او شش و نه ایدیا حالا این بون بنا مکتب یکشنبه او مکتب ارته مثلا مکتب دا دبستان دا یعنی لکازاکستان اینها پرورده به زمان کردی تیدایی آره او کتاب من آمده کرد من نشر کردن وزارت قزاقستان خواندن و پرورده کتاب ما قبول کرد او قرار داوکی که اف کتابانا اف برنامه که عالی مدعاتی نفساره الفابا مکتب دا به داین یعنی وقت پرتوگین پرورده حتی قبول کردن رسمی و پرتوکا که عالی دولت قبول بون آها وقتی که پولا که دا تاویزدار قازاق اوروسا اگر 5-6 زار کردا این دبن خونن بنا درس زمان کردی جوره فاکولتیتیو پشتی درسا جدا نکرد تمامی وقتی رسمی بنا قازاق اوروسا ملت مای تن زار کردی اگر زار کردا جیک حرامه کرد لی گلکن درس زمان کردی دبن داویه داجی مکتبش یکشمی رحمالا کرده دولت وکیلیه دکارن هر روزا یکشنبه هر زمان کردی نه تنی زاروک یک ساجی یه مزنجی یک زوجی دکارن هر هم بنتین همیشدن ام وی آوایی هدی زار خو ملت خو فری زمان دید بله دکی زدی نودو نه کردن بله اگر جا وی گندر هم دویژن کردستان و قزاقستانه بله گند قشقبولاق به جامبولی واگری دای بود ادنا و جامبولی واجی کرد پر بونه جامبولی واگری دای نزدیک به بازار تارازه 120 کیلومتر جامبولی واگری قزاقستانه بله چون آمه دبستان حملی زار کرداد پرورده دبن درس زمان کردی تین داینه عرب عدد کلام رقاص موزیک هر تیش کردواریه او هیو ساد پاریزه ایروژی و یکی ده پاریزن لماش من وکیلی وکی کردستان و قزاقستانه تمام کردن ساجی گنده اکی ساجی وکیل اکنه هرما آلماتی گنده این بکشی قزاقستان های آقباستاو دویشن آقباستاو ورادش کرد همه سازمان کردی دوین رایان ایلیه دیسا گنده آشو بلاقه دویشن ورادش کرد اکر کی داری گلکن پرانی بیزمانی ماموستا به تایبتی قشقبولاق فرخوشه میچوبو یعنی دی سال 94-95 bu ez şum Qaşqabulaxê yani weke gundeke nîvê Kurdistanê da be hemû kesî bi Kurdî da axivî û di mektebê de jî wê demê perwerde bi Kurdî da hate dayîn. Gundekî Kurdaya ku 37 salê Kurd çaxek jatî min nafîkirine Kurda xwe bi destê xwe ev gund ava kirin ew rê temam bi destî Kurda hate çêkirine û gundî gelek xandevan vê pêş dane îro doktorin jî profesorin nivîskarin karkerê mexluqetiyê ne gundekî gelekî Kurdeweriye. Evet. Mamoste ber bi dawiya bername rewş ve em diçin ji bo yekîtiya tevayî ya Kurda ez dixwazim çend gotina ji we bigrim. We bas kir derbarê yekîtiya Kurdên Sovyeta berî da pir tiştên xweş hene rastî jî Kurdê me Sovyeta berî de jî nava xwe da yekîtiyeke parastina heya niha lêbelê mixabin aynı reh aynı yekîtî li parçeyên Kurdistanê yê din tune. Yani ez Sovyeta berî jî weke parçeyeke Kurdistanê dihesibînim. Lêbelê li Bakurê Kurdistanê, li Başûrê Kurdistanê, li Rojhilatê Kurdistanê û li Rojavayê Kurdistanê mixabin reheke baş yê yekîtiyeke navbera Kurda da hê tune û herkes hewl dide ku yekîtiyeke Kurda hemû çêbibe lê mixabin heya niha zêde pêşketin çê nebûn. Hûn çi dikarin divê derbarê da bêjin? Ez ê bêjim bava nexweşiya milletê me heye nexweşiya gelê Kurd e
او نه آزار ایروه او یا قرناه 100 سال بری یکی دید تو نبیه یکی دی هبیا مجی بکار به وقت ملتک دیرو که در ناویخ بشتا هر دیروبزان دنیای جهان گاوک بحثا کرده دکن درک مرخاصیان افاتیان جامریان مرو حزیان قدر قیمت زانبون دادن کشه وقت ملتکی گل لکی پیش لمقابل ام خو وقت وی ناوی خود نادن کشه ام هر وقت بوی خلقه بوی جینا را باش بونه و خلامتیان قبول کردیه هر درجه قبول کنه لی آقاتیان ملت قبول نکردیه میره خونه باش سرو اکی وزیر خو سرو کمار خو نروی خونه یک قبول نکرنه او دیشته بیرام از هر وقت تو وکلینم سعید نورسی بنی زمان خبر اکه بیا باشه دوی سه نیار کرده هنه کرد که رخ خوشبون بپارزن یک نزانیا کردانه خیزانیا کردانه به اتفاقیا کردانه من یک جی لزده کرا نزانی خیزانی و به اتفاقی بله مخابن سه حب نقاشی گرانم ویکیک اواتو نه ای رو جزدنه رم کرد بوی عاقل خود کتنه بی حال دجوار هر کس خودان دولت خودان مافه سر آخا مه قال و بابا خور را نوا زیر زیوا هبون دانه امش بلنگاز کچا دانه جادا دانه کی جان حرمی بری دجین یان برا هم شادو نره ایرو ما پاری نانت گلک خار یا ما کاره که ما باش شو اول نباشه ولات شام شرینه ولات شریده اول کاره کرده ما بزنبن ای خواسته کم چیه بله یکتی اوا بنگه ها ملت بایه گر یکتی هم تو نبه هم تو تشتی نکارو بکن نکو رزگار بکن هر درجه دا گره میجی مداش یکتی هوا کار مدا یکتی هوا حال مدا یکتی هوا رنگ روی من رابون روشتان مداش یکتی هوا نکه هر چهار پارچه هم دیجه کردستان یک نه چهار پارچه قاضی محمد رحمتی ویسی تا خدا گفت دو وره سر دو نه چهار او یکه بله پارچه که هم یکن بونویجی خواسته کن بیرو او که دیسا او هزه ما گله ما ریبر ما وی یکتی کره به حوزه بکن به یکتی ناگش نجیکی بری اوه که اول پرستا عشیرت پرستا سروک عشیرا دشمن تایید خسنه نو ملت ایروژی براش ببخشید پارتی ما وی کاریات بکن دلیل دل او خاط کشینه او هاتچه گره ببین یک برا درسه هلدش جینار خوش داگر کرا پارتی مونش گلکن هر پارتی که آلاویشه برا پارتی ما جره که آلاویه لیوه که پرسا یکی تیتی پرسا کردایتی تی کشتم یک دشمن ما هم بری مدمن یک هم خو بنا پیش روژا خو نابل یک خواسته که ما وکو ایرو باشور کردستان دو پارچه که برادا لمپه بید که و چرا بید که و هم رونای دوینن مرا خود بر رونای بگره گره هر رویا رونق بکه مثلا نکو خراب بکه چاک رفریدوم 2017 سالی ملت بلنگاز گلی کرد 938 دنگدان هم شابون مگو یکتیا کردات برچوا هم شابون باشه جی عینی دستی کردا دستی داگرکرا او بلا بو چما بلا بو چما باری بلا بو نخواستن جی یا گلی دوی هر چلاک نای دوتنه هر گلی نای دوتنه از خازم یکتی هلبسته که جگر خونه نمبر هیا دوی گر هند خازن ببین یک دوی گر دوی اگر ببین یک دا اگر اون نبین یک اون هر یک و یک بله مخابن لیلا مجید برای سرکفتن خازم از گمانم کرده ای رو نه کرده دونه تمام خاندی رو که مجا خاندی نه اندام مجی او پارتی مجی گره اکا
بیشن ام بوی بن آلا کردستان دا سوند خون آلا پارتیا بره هبن لیم آلا کردستان گره قبول کن ایرو از خود حد آلا کردستان برای سر بلند کن آلا دیشن حرمتم همون پارتیا راه لیم پارتیا گره آلا کم هبن بگو ما آلا هیویدارم ماموستا برپرسیارین هیزو پارتیین ما وان گوتنین و گودار بکن و هیویدارم دمین پیشته جبو چکرنا یکیتیه که ما یا نتوی گاوین باش بین آویتن یعنی هیویه مهنه از و پرس باس دکم از سپاس دکم خدا وی روژه بینه و اگه ملت ما راستی جیم کابرش پیشا باویجن یکیتیه بگرن و اگه داویه دا بر نوی خود سلسلت ما پیمتی هم رورش نشن هم نکات دویجن که پیشی من را چکرنه پیشی من را چکرنه هیچول مثلا زارو که من براوسا نبیجن پیشی من چکرنه جمرا من راست تمام یکن از مریک کردواری کردستانی زانیار رجام همو حزب پارتی مهنه برپسر اولی مهنه برو نبیشن او اولوی جدایه اکوی جدایه پارتیوی جدایه اواش باشوره باکوره باشوره از هر دم دویجم تی سرشاندنی نوه از این بای باکور باشور تی بینا کردا و هم درتی ام دلکن ام خون اکن دلی کردا پارچه نکن اواش تی زمان اسلامت هنش از و سپاس دکم دو خواهد پر باش میزه بکن سپاس دکم و بمینند نوا خیر و خوشیه ده زور سپاس سرکفتنیت خوز سپاس دکم اما شوالین هجا ام گهیشتن داویا برنامه که نو یا روش ما به پروفسور دکتر کنیازی ابراهیم را آخفی سر روشا کردین سوویتا بری راستی دیروکا کردین سوویتا بری دیروکه که بالکشه یعنی پیوسته همو کرد هم روشا کردین سوویتا بری بزانبن و هم جی دیروکا وان بزانبن از هیویدارم به برنامه نکارو بو هم هنکه و آگاهدار بکن هیا برنامه که دن بمینن خوشی ده سلام و حرمت